our investigations. Jodak magweng ma Nyakembene e kar chung'ol bura ma South Muringango obago ng'anyo mar kwedo jotelo moko kuom rocho nyasi mag liete e gwengego kendo weyo jodak moko gi hinyruok. Jodak dwaro ni jaod bura ma Migago South Silvanus Osoro mondo manyore monyalo keto godo kwe kinde kod gavana ma Kisii Mbarati maneno ni ochwal ne chenro mar dongruok. Jong'anyo kwedo sigu ma josiasa chwalo e liete masiko soko tulo kendo weyo oganda mathoth kod hinyruok. Gidwaro ni jotelo mane giyiero mondo ket kwe kendo riw wigi kanyachiel kendo twagi ewi dongruok mologore e kinde ka kinde magirade liete. Miaka mingi yote tumekuwa tukiteseka kwa sababu ya maji. Na kwa hakika ukijaribu kuangalia wamama zetu wanaenda mtoni wakitumia punda. Na tumekuwa tukizika wengi kwa sababu ya kukufa ugonjwa wa tetanus. Mwingine akienda kwa mto punda inaweza mgeuko inapiga yeye teke ama ingine inauma, alafu baadaye mama anapata magonjwa tunasikia amekufa. Sijawahi kuona parapara na kuja kuangalia ni nini hiye inalima. Wanafikira ni kifuaro gine minatoka wapi. Sisi kama wasee wa kijiji ama wasee wa kongwe tunataka kujiunga pamoja, tuite watu tuseme hili kitu kinatendeka ni mbaya sana. Kwa wale viongozi ambao tuliwachagua kwamba tukitarajiwa na tuletea maendeleo, na hakika yale waliweza kutuonyesha pale sisi kama wanaboikanga pamoja na Bogirango South Muringango constituency haya kutufurahisha kabisa.